Lisekela lalonxusele ilive le-Taiwan kuleli Changlin Tuwei uthi ilive le-Taiwan litachubeka nekubambisa live laseSwatini kuqinisekisa ukuthi lonke iliswati ikakhulukazi labo labasendaweni lesemakhaya bayafinyelela eliswitweni lwetempilo. Tuwei bekakhuluma ngesikhathi luphiko lwe-Taiwan Medical Mission luniketa sive senkundla yasemkhweni lusito lwetempilo lwamahhala. Ngemgcibelo sive sendzawo yasekuthimleni ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni sitsele imvula beyichubeka nekuna eveni lonke sawufuna lusito lwamahhala lwetempilo lolulingetwe liphiko le-Taiwan Medical Mission. Lolu sito lufake ekhatsi kuhlolo lwasifo sashukela ne-high kanti lebekhamba embili kuhlolwa wona ematinyo njengelusito lwetempilo lolusha kuleli hlelo njengoba beliniketwa ngemavolontiya kulela live lalapha eveni emaviki lamabili. Lisekela lonxusele live le-Taiwan kuleli Changlin Tuwei uthi kusehlelweni labo kubambisa live kuthuthukisa tempilo. We do the outreach service to rural area. So for the following years, Taiwan certainly will continue to support the Eswatini to do the infrastructure constructions and all the medical services, and we hope health for all Eswatini. Dokotela wematinyo kulolu phiko Chi uthi indzaba yokunakwa kwematinyo isalela emuva. People especially in rural areas, they are hard to find medical resources, cannot reach the dental clinics. So whenever we find dental caries, there were no other ways than we will have to put it out. Lilunga lephalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku yena ubongele lusito. Ukade ibhedlela dala nathi ufika bodokotela ngokude amaphilisi kude maybe nabodokotela bematinyo baba once a week, so lesive lesila asikhona kuyofika ke kaManzini eNazarene is too far and bethe imali, but nase kutela bodokotela la kube lusito olukhulu kakhulu. Lolu phiko le-Taiwan Medical Mission lunikete sive salenkundla yasemkhiweni lusito lwetempilo lesingetulu kwemakhulu lama-3 300. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini emkhiweni.